Ore nayautua sinanu mpaka enakop natiakaki duo eetae entumo torkaputiei naipangutua Inyangul. Nayieu najoki ntae ore aitasho tene naa kalotu asipaki ntae ajoki ore ena kiguana naji enolnyangulo Republic kesipa. Nejo apa irmaasai ore boita naa jurru. Ore ele tasat lidoltata tene nekitoboitare iyiok enaa olosho lorkisongo toolarin 10. Paa kalo tung'ani oyiolo likae. Ore ilo tasat ojo Ole Lenku lotoboitare oltasat ilarin 10 naa ololosho lang. Ore enkiguana edukuya naiteraki atum olnyangulo Republic naa tenkang' ai nanu otudung'o ina tumo. Neeku ore enajoki ntae aewuo aaku aratioti osipa naa kentoning'oki. Nayieu najo ore kulo nyangulo lorkaputiei enyeita amu etabawua enkata. Ore enkata natabawua, ore tenakata olnyangulo nebaiki netii iltimirojito yiok inkera. Kake amaa ake duo ning'as aing'or oltaani lido loji Ole Kabangi. Oyie ama ilo tung'ani kenkerai. Amaa ake duo ilo tasat tening'as kenkerai nekirorokine. Ore tenakata olnyangulo ewueji nikitabautua netaa kiwor ng'ony omorlo. Netejo apa irmaasai meetae arriyia alang' openy. Nelo oltasat nikiakiria yiok intae. Netoosho apa oltasat ena kiguana Nyangulo Republic ometijing'a yiok enaa orkumbau. Kitadara taa yiok torkisongo mekure king'oming'omita. Kitejo Ole Moshisho kincho metijing'u oltasat. Ninye ake olo oltasat enaolong' elo. Ore enkolong' naloito oltasat neloito 2027. Ore eloito oltasat nekitii nikitanapa oltasat aajoki lamaasai amaa ntae itonini tene kepookin dii piinyang'u orkaputi tenemutu oloip liata. Kijito naa ore itu emutu oloip likiata kiyieu nikinyang'u orkaputi oilokinye likae arkasi. Ore ilo naa Ole Moshisho. Kijito naa ena nkishu kaunti apa nikintera aiturruroki enkang 2017. Nikiliki orgavanai tenetii netii olchimbuzi aajoki ore apa peeyaki yiok Ole Moshisho niyautua enaa saikori. Nitu ndong'idong'o aasioki. Intaanyitu enkata piipurrokiki nena kishu. Enyeito naa metabawua inakata netaa ilo oing'oni sapuk. Entupurroki nena kishu amu kaa aing'oni apa ena nintaanyitata. Kakwa kishu sii kuna kulie nipuopuo aareu nipurrokiki ilo oing'oni neme kuna apake nintobirutua. Kining'ito iloing'ok oomanita enkang' naa iloing'ok oolalua. Nikijoki ore ina laluai endala maama ake mesidai neduaki nena pegoi naleng. Nikijoki iltasati ore ejing'ita laji lang siasa naa kitii siasa enkanyit. Kake kiomon aajoki laa papa minyanya taa nkatitin inyi niikunye nyaanya nkuna ang'. Kijito ore 2027 nee eletim Ole Moshisho sipa amu amaa ninye ake duo enewueji MCA keeta taa enchankarr. Ore enewueji ore olatasat ojo olaroyie tasat lenkop inyi oiken olorikan tomon le kanisa enchooki oltasat meshomo atara ole Maimai ailo aing'oru aikop nalo kake kenewueji ole Kukan meetai. Ore olnyanguloi oporori torkisongo arashu oloporori tormatapat ompaka orkaputiei nekibulu. Neeku endieki oltasat kidahe tamabatini kidahe tolorikan kake ore ole Kukan mayiolo eponu iltuan aitau kake mee yiok ake mee lelo tasati ake oitau yiok. Ajo taa peelo sinye ilo nejia metasioyie ninye. Ore sii vile netasioyie tena tumo nejia ake ikunari toltoo. Enjo lelo sii. Ore peekiponu enewueji ebung'e torkaputiei. Nekijito ore peemirr sinche laa papa amu etoishote naatoi laa papa kulo aipiraki yiok enkima. Ore taa amu kitii ntae enkata amu saa 10 te timetable inyi. Ore ilo orika le Maimai enteenikinoto ina makejo ninye Biblia imbung'a ina niata. Endung'o yie ele gavana maisho olaputa lang nekiya olorika le namba are nekiman intae aaramat mpaka enoolong naitau ntae yieso tenakop amu mee yiok naatoi kiro enkata. Nejia taata kijito. Nikiyieu nikijoki irkaputiei enyitaa amu mee pookin piitumtum olorika le gavana nooleng keitenya enkilele nkishu. Ore oloing'oni moruo mpaka meeu aigil inkosho enyenak elelek ake itau nkulie tokitin nemesidan teramatare. Oyie kulo nyangulo torkaputiei nelo olorika le deputy. Ore olorika le deputy naa iltung'anak muai are naaya. Olnyanguloi oya olorika le deputy toltim lole Moshisho. Ore olorika le deputy naa olayieni liorokiteng aya. Emesa kipuo. Eponu irkaputiei aaya enkikapu enye nekilepu siyiok tempusel naibor kewarie nilepu matapatai naiguana layiok nikintutum enkikapu.
Tine kipuo amirakino nikitoki lapa pale yiyo tapala mayawa kintono nakiguana kitii. Ore irpayiani amanare endaa telelek naa ehel olorika le dipiti. Amaar ilapayiani ehel olorika le dipiti. Ketang'asa ninye aaku dipiti metaa eyiolo ajo ehel. Ina swali kiata. Itang'asa ninye iyie atum oltung'ani loji dipiti likisujita metaa iyiolo ajo ehel. Amaa amu itu iyaku dipiti, nitu itum dipiti, kehel dipiti. Eniare, amaa elooho ebanji linguana nijo keisho ntae dipiti. Metiu enaa itamoro ilooho ajo keisho ntae enkiteng nahel. Anyoo iyie meyieu nena hel nincho elde ooho le sabu liyieu iyie. Ore going forward, ore kipoito dukuya taata lapayiani, mikileja. Kiyiolo record ilo payian amu lenkop ang' ilo payian. Nemeeta entoki nemeeta expiry. Eterishi ilo payian tenkop ang' ilarin 20 itu itanyamali. Nepusha oltasat. Etejo olorika lorkulie murran lenakop, iinot lenakop ehel. Kiyieu nikijoki mibaki tine ilo le dipiti ohel. Ore olapa likinchoo Enkai eton kira kutitik libayie. Nikiyieu nikiomonu ajo oyie kulo lorkaputiei empang'u naa kempang'u etejo siasa. Kining'ito maabobo lolaji lang' oiteru torkaputiei ajo kiyieu olorika le dipiti. Kiyieu nintoki ilo orika enkiroshi amu ore taa irmaasai, ore enkang' nasina naa enaibor olayieni ledukuya ashu orkikaunoti oshoki. Ore walat olayieni kikaunoti oshoki. Teneeku ade ilo ayieni oirokoshoki lenkang' naa ninye ikauni tenkang'. Meetai inaang'. Kijito ore amu ntae iteru aipang'u nikitoning'o ororei amu kiata taa siyiok tekiri kake kesipa naa itu kilimu. Kake apa kejo irmaasai kirorita tomon itu eimu kutuk. Oyie ore ele omoni linyi le deputy governor madol olchore lai Melton tene amu itu impang'ua iyie nitu nanu aipang'u. Mekure kirorita ele omoni lino. Oyie nyit emputa enkop. Emputa enkop entururo olaji amu ore tendaalo Ambosel ayakikishaki ntae elotu orpayian akut tenkop.